Sekunathi lesanza ukuthi thola libutho lembali lifike ngebuningi balo kutawungelela umkhosi wemhlanga walonyaka esigodlweni eLitsitsini nasengabezweni. Nalonyaka ke umgcumo nelisasasa kusetulu kulolibutho. Imbali ngebuningi bayo ichamuka emagumbini omane elive iphume ngetinkani kungenela umkhosi wemhlanga waminyaka wa 2025. Imbali itheleke esigodlweni eLitsitsini nasengabezweni kutawungenela umkhosi wemhlanga kodise ukuthi sephindze futhi sengiso isikhathi seminyaka lapho imbali ihlanganyela ndawonye kutawuticapha ngebuthophi bayo. Lokhu kulandzela ukuthi emakhosi yakhokhe i-order ngeliphimbo lenivona. Imbali ikhombisa ukuthakasela lomkhosi njengoba umdlandla ungulosetulu ekubeni emakhosi aphindze futhi awubusise umkhosi lonyaka. Nayifika eLitsitsini imbali ishingilite ngengoma emabaleni esigodlweni yavakalisa ukuthi seyikhona ekubeni ibitwe imbube yemhlaba. Ngaleli langa leli kulapho imbali ifike ibhalise khona kude itawukwateka ukuthi ibobani, ichamukaphi futhi inganani. Ekufikeni kwayo imbali ibe seyiyayalwa inikwa ke nendlela ukuthi yini lebhekeke kiyo futhi kumele itiphathe njani isekulona mkhosi. Imbali yonke kubhekeke ukuthi ibe ivunulile. Tibuko mbali asitifaki tibuko tekuswenka, ufaka tibuko temehlo kuphela. Endleleni mbali nasishuka akukabhekeki ukuthi sicale tingoma leti letifukako mbali. Mbali indzawo yethu siyikhanza yinhle, ihlobile ihlantekile. Kubhekeke ukuthi siyishiye solo ihlantekile mbali. Simbali eMaswati. Simbali eMaswati. Sichakazile sancoba kuhlukubeteni. Bayethe wena phakathi. Emajaha kanye neluthango loluchubayo na imbali nabo banikete imiyalo njengoba banemsebenzi wokugada imbali phindze futhi bende siciniseko sekuthi imbali nayo itiphatha kahle. Indvuna yembali Bongeyo Hlatshalo ithe umgcumo usetulu ebuthweni njengoba imbali bese ivele iwulambele lomkhosi. Uthi libutho cishe lephume ngedinkani tonke emiphakathini njengoba sibona ukuthi sukela ekuseni etikhathi tabo 12 libutho solo liyangenisa eLitsitsini nekoko ukuthi sengichamuka khona ngisho engabezweni nakhona libutho solo lingenile liphelele ngetinkantalo bongozi. Imbali ke ivakalise injabulo ngokuba ingcenye yemkhosi yaphindze futhi yekhuta lwandle nokuthola lelithuba nalonyaka. Ngiyajabula kuba la emhlangeni umhlanga 2025 siyabonga ukuthi ingonyama iphinze yasinika lelithuba lokuthi siphindze sihlangane njengetinfombi. Siyajabula kakhulu ukuthi sathe amasiko ethu njengoba ahamba njengoba kunjalo siyajabula nje kubalana namalangeni lamahle bayethe wena waphakathi. Nginibingelele eMaswati lamahle libito lami ngingwelile ngwakadlamini ngichamuka eThimleni. Ngijabule kakhulu kuba semhlangeni malangeni lamahle kuyinjabulo ukuthi ngibe lana. Ngijabule kakhulu ngekuthi ngibe lana isikhathi sami sekuqala langa lami lekuqala ukuthi ngibe la ngijabule kakhulu. Ngijabule kakhulu kubuya emhlangeni akusilo lithuba lami lekuqala leli Nkosi yami bayethe wena waphakathi. Sijabule kakhulu ukuthi sithole liphuba lokuthi emhlangeni. Sithanda ukuthi umhlanga ngete wagcina nathi siyimbali sichubeke siphathe kahle. Sitawukhona phindze nalo eminyakeni lotako sibuye siphelele.
Ngijabule kakhulu kuba la ngidawukhuthaza nembali lenye lehlele emakhaya ukuthi ikutfokotele kuta itohlanganyela kunye nathi. Kumnanzi kakhulu ngembali kuba la. Unyaka wami wesi-12 lokhu ngibona ngila solo ngiyageca. Kumnanzi kakhulu shame. Bongani imbali. Bayeze wena phakathi. Tonke tinhlangothi setime ngemumo ukuthi lo mkhosi welive ube impumelelo uphindze futhi uhambe kahle njengoba belisito lokucala bathi baganekise kusukela etifundzeni lapho kusuka khona imbali. Hayi sikhona sinesibete embili. Cishe sikhave live lonke uhlangabetha letimbali kusititela elibonjeni ngawo eshiselweni. Cishe tonke tigodzi sikhona si ready for lo mhlanga. Konke lokutawendeka nje tabe sikhona noma ngabe ingoti noma umuntu uyagula ngabe ngisiphi isifo sikhona sing-EMS Swaziland. EmaSwati lasebenzise leli thuba kudebhizinisi nawo sekavele akanekisile kalobamba lapho kuchubeka khona lo mkhosi kubamba emathuba edebhizinisi. Sekwaba ke lithuba lelihle emaSwatini ukuthi ngayo imikhosi yelive ayakhona ukukhushutela abambe emathuba ebhizinisi. Lokhu ke kwenta ukuthi emaSwati akhone kudondla nemindeni yawo. Siyajabula bebethina sibosomabhizinisi labancane sesilungele sigaze yona imbali nje ukuthi into sisapota. Siyathemba ukuthi nayo idasijabulela utawuthakaza kusithengela sibomake. Umkhosi womhlanga usita kakhulu ukuthi sikhone kwentela amabhizinisi njengoba nje yalo mvula likhishi lami lana ufuna kwenta wona kudla kukhona kuthengisela abafana kudla kanjalo nami ngiyakhona kwakha imali ukuthi ngikhone kuqhubeka ngiphilise. Sidilungiselele kakhulu kunetinhlobonhlobo kude lokungekho lamabhega wena amavena bamfana vele sisite kubo. Manje lo mkhosi womhlanga uniphe amathuba langakanani nibosomabhizinisi ukuthi kube khona kuthengisa nenzuzo leniyendako la? Uyasipha umkhosi womhlanga inzuzo ukuthi sikhone ukuthengisa sibuyisele abantwana ukudla ekhaya. Manje kuyangathi ngaba uphela lo mkhosi womhlanga siqhubeke sithengise. Kubhake wena nje la? Lana kubhake mina impela. Siyabonga. Tintsabeni kubika Pholile Maziya enaThabiso Dlamini esigodlweni eLutsitsini. Sisekhatsini nekhatsi nato tindzaba tethu ngelulwimi lwesiswati.